haray ko hunde wotere ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki hadis maɓɓe selluɗo wo la yatamanna ahadukumul mauta. Wo ɓe toriki en nde ɓe jeeji en hay wata goto e meɗen yelo ko wi'ete kon mayde. Wata sattire ha inna yo Allah waran. Wata sattire ha inna mi ninsi ko Allah tagannola. Wata sattire kan wona fere kan ha fi mijoɗa fi wartagol. Wata sattire kadi ha yenna aduna. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki Allah no dali wata o yennu aduna sabu wo aduna on ko Allah tigi woni aduna. Ana daharu ko mi wete aduna. Ko satti wo ko satti ko piiji ɗiɗi arata ɗon. Go wo imma muhsinan si tawi ko a neɗɗo moƴƴo wata yelo mayde dey toro Allah yo Allah hon ɓeydane e hoore ko moƴƴuɗa kon. Si tawi ko a julɗo hiɗa moƴƴi hiɗa felliti hiɗa moƴƴi mas hiɗa sikkiti hiɗa moƴƴi ta yelo mayde nden dey fi kala haray hiɗa moƴƴi. Siɗa juulude ɓeydu, siɗa ittude zakka ɓeydu, siɗa ittude sadaka ɓeydu. Si tawi hara hiɗa horugol ɓeydu, ta jokkude enɗam ɓeydu, siɗa moƴƴade miskine alyatima ɓe haray ko ya ɓeydu. Kono wata yelo yo Allahu on ware. Wata waɗu few haray hiɗen haɗa ɗum ɗon. Ɗimmun ɗum wa imma musi'an ɗata ɓeni imma muhsinan si tawi ko ade moƴƴo fala Allahu yazdadu no gasa Allahu on ɓeyday mo ma o ɓeydoto e moƴƴere ko woni wadde kon kono ko so tawi o mayari mayde yelatake. Wa imma musi'an fala Allahu yasta'tibu ay yarji'u si tawi gadi ko ade bonɗo yarowo beere fima dorogu waɗa jeena waɗa piiji harmuɗi ɗin fof ñaama riba ƴaggando nene baba fi oɗo tigi himo yiɗi alhaaliji ɗo fof ɓe inni wata o yelo mayde few. Wo haray no gasa so tuubi o ruttike ka Allah jaɓani mo tuubu biye makko kono wata o yelo mayde. No bi ma'ana alhaali ma on no woniri wo no woniri. Hiɗa welti wata yelo mayde, hiɗa moƴƴi wata yelo mayde, hiɗa suni wata yelo mayde, siko a ade bonɗo wata yelo mayde. No wonirɗa wo alhaaliji ɗin si tawi kaka moƴƴere wonirɗa tañƴinorɗa ko ya toro Allah yo Allah hon ɓeydane moƴƴere nden o duuminama e mayre kadi o ƴettitama e hoore mayre. Si tawi ko a aden bonɗo ko ya toro Allah yo Allah accintine waɗugol ko boni kon tabita e hoore ko moƴƴi kon hande kadi. Joni noon si satti yehi ha hewti nokku goo wonde sonjaji bani adama hino ara ha hewta sifa ko Sayyidina Umar ɓe makuno kon ya layta ummu Umar lam talidu Umar ha nino nene Umar hara jibinani Umar ko tawata hari hewti nokku goo. Kono non ko satti o ko satti wata on tigi miijo dey ko satti wata miijo dey wona fere sakko waɗa ko wiyete kon wartagol. Kala neɗɗo wartiɗo tewiɗo pas warti ala mo o wartori on ko on o lettiroyte kadi ka gabru makko ha ka nder yide jahannam. Si tawi ko fellitiɗo ko ɗum o fellirte nyande e be nyande bimbi e kikiɗe jemma e ñadorma fofango e artirama. Si tawi ko o tufitiɗo ko killaɓi kadi woni ko o lettirte. Si tawi ko o yowɗo hoore makko pandi hoore makko haray ko ngol ɓoggol kadi woni ko o lettirte. Si tawi hara ko goɗɗum ñeewiɗo pas ñaami poson yo andu ko ɗum ɗo woni ko o lettirte. Fi honɗum al insanu ko bunyanullah neɗɗanke ko maadi ndi Allah hon woni ko tagi ko ndi o moƴƴini. Famal unu man afsadahu Allah huɗi kala bonnuɗo maadi ndi o darni ndin. Si tawi goɗɗo woni leyɗe Portugal Europe ma Amérique kala ka o woniri ma Afrique to o yangike ha o darni suudu non o darni o plafoni o karoli o penti o waɗi ndiyam o waɗi courant o mebli ha fof moƴƴi kala arɗo bonni ndun suudu ɗo liɓi ndun ɗon pellete ɗum ɗon o weltanta ko on ɗon jam waɗata hakkundeji maɓɓe. Awa bani adama on kadi ko Allah woni ko tagi en moƴƴini tagu meɗen ngum o inni walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gomɗi men tagi neɗɗanke on ka ɓuri moƴƴude e labede e mbaadi ndin fop. Si tawi noon goɗɗo teki pas itti ki wonkiɗo foti ko an itti wonki maki ma ko goɗɗo ittiki an e Allah haray hande kadi ko on haɓoɓe ko ɗum ittugol wonki yo Allah dandu goɗɗo o yahude lakara hara himo yooɓi ko wiyete ko wonki bani adama. Joni noon si hewtanima nokkugo alhaaliji goo ko o du'a ɗo hanuɗa jangugol toro si sunoji ɗin ɗuuɗi probléji ɗin ɗuuɗi sattendeji ɗin ɗuuɗi ka ɓeygureji ka ɓiɓɓe ka jawdi ka kaydi ka wondigal hara ka yaruɗa o hara ko sattendeji ha wonki bonkikin
annafsul ammaratu bisu'i wonki yamirayki neɗɗo kin ko boni kon ki homma miijede ɗum joni ya iwu e o aduna ene hiɗa andi sa wi ka aduna ga ko tawoyta lakara haynde goto yahaygo goto yahari lakara arti yetima ko honnu woni ko acci ton ma ko honnu mo tawoy ton joni noon a yeloto no yahugol hiɗa andi pellet mono yahude ka artata haray ko yo yoɓo kadi ko lannata joni noon hara ko sifa ɗum ɗo yoɓotoɗa yo Allah dandu bani adama o yahude ka Allah o yoɓo ka Allah hara mo yoɓi wonki goɗɗo buyi noon hino yahude ka Allah hara hino yoɓi wonkiji yimɓe yahayɗo karamo ko batini geroya goɗɗo yahayɗo ka karamo ko batini lampo goɗɗo yahayɗo ka karamo ko batini ira goɗɗo lampomo bonna hakkille makko ɗen fof sabu ko wiyete kon nafahum gurnan aduna fi Allah no nemini oɗo ko o neminarima yaha fiya bonno o nema ɗo ko an e Allah woni e gerdude ko Allah wonɗa e dartade Allah no inni ka deftere makko am yahsuduna annasa ala ma atahumullahu min fadli ene haraɓe añanay woni yimɓe ɓen konko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okkiɓe si Allah okki goɗɗo ngari ko Allah jonnimo hina an a jaɓitay ko Allah jonnimo kon sa inni a ittay ko Allah waɗi kon Allah ittete o acca ɗon ko waɗi kon hay e goto wawata dartagol Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun hay goto landitota ko Allah ko huwata kon koko faalawo o waɗata no faalirawo e yeruka o faala kon e haka o faala ɗon emo o faalana on e none no faalira non kadi joni noon musidɓe julɓe tedduɓe haray noon si yehi ha hewtanima nokkugo sattendeji goo waɗi a ɓiƴike ha hewti ɓiƴanɗe goo ko honɗum hanoɗa wi'ugol janga o duwamu wonɗen e jangude ɗo allahumma ahyini ma kanatil hayatu hayran li wa tawaffani idha kanatil wafatu hayran li Allah mi torikema wurnan fodde ɗa gurnan hino moƴƴanilan Allah mi torikema ƴettitu wonki anki waralan ñande tawata ko lakara o woni ko moƴƴanilan ko duwaɗa wonɗa hanɗa wolde Allah fodde gurnan no moƴƴanilan Allah mi torikema accan e aduna Allah ñande tawata ko yahugol ngol ka ma lakara woni ko moƴƴanilan Allah mi torikema ƴettitu wonki anki nden ñande wata accan e hoore aduna kono noon fodde aduna on hino moƴƴanilan ko an andi ko wirni enen ko anduɗen ko woni feƴƴi hande kon e ala amma ko arata jango e tenen mi anda a anda hay goto e meɗen anda joni noon fewten anduɗo ko wirni kon Allah mol ghuyub anduɗo ko wirni kon ɓay ala hay e goto anduɗo ko wirni si wona Allah subhanahu wa ta'ala kala innuɗo hino andi ko wirni haray woni ko wiyete kon tahut Allah no ini ka deftere makko wala ya'lamul ghaiba ala hay e goto anduɗo ko wirni illa Allah si wona Allah joni noon annaya nodito hiɗa andi ko wirni joni noon si sattanima ha hewti nokkeli goo satti ha satti sifa sayyidina aliya hiɓe make e yewtere radiyallahu ta'ala anhu wa arda wo law kana alfaqru si tawino koko wiyete basal rajulan ko gorko num la qataltuhu mi yahayno mi haɓida e makko yewno ha tampere hewti sonja hewti sayigo tawi hay hunde ala imamu ali ɓe maki nde yewtere ɗo wo si tawina koko wiyete basal koko wiyete tampere e sonja ɗum ko ɓiɗɗo gorko num hara miɗo yiyaynomo wo hande mi yahayno minen ɗiɗo min waɗa komba sabu no hewtanilan nokkugo haray noon wona ye yejjitu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe weelanoma woni balɗe tati hay hunde defaka ka maɓɓe yiide huɓɓaka ka maɓɓe ɓe ñamari hay e hunde sina ko wiyete kon al aswadani ɗum haray ko ndiyan e tamaro haray naye yejjitu ɓe weelanoma ñande go jemmare ha ɓe ronki wawgol ɗanagol ɓe yalti jemma tawi seydna aboubacar no jogui sifa on alhaali himo weela ha himo ronki kankadi o yalti seydna umaru kadi tawi himo weela ha himo ronki ɗanagol o yalti ɓeɗo tato ɓe fotti ka yaasi ɓe andodira ɓe halda kadi ɓay ɓe fotti ko ɓeyni ko honɗum yaltini on ɓeyni mo ɓe ma ɓeyni hay hunde yaltinala sina konko yaltini on ɗiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni wonno ko ɓe makirno haray ko wiyete tampere wonde Allah subhanahu wa ta'ala no jarribo bani adama o adda satteneji e makko ndarugo si tawi o wawa e muññade Allah noon so yiɗi goɗɗo o jarribotomo inna allaha iza ahabba qauman ibtalahum so yiɗi goɗɗo tun a jarribotomo o jarriborde cinɗe ɗin fop haraka ka a sikkano kadi woni ko o jarriborma wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin alladhina iza
wa inna ilayhi raji'un. haray Allah jarribortoma ka jawdi, o jarriboroma ka ɓiɓɓe, o jarriboroma ka rewɓe, o jarriboroma ka laamu, o jarriboroma ka gandal, o jarriboroma ka jaahu, o jarriboroma ka yiɗede, o jarriboroma dendangal bangeji ɗin fop fi ndargol sa wawa tabitude e hoore ko yiɗi o yarli kon. en toro Allah subhanahu wa ta'ala on yen dumo e o duwa ɗo kala ka o jarriboro en yo waw kadi heññugol e meɗen kon ko jarriboro en hara en murtari en murtiraka. inna allahumma ya Allah ahyini mi torike ma wurnan ma kanatil hayatu khayran li, fodde gurnan ɗan hino moƴƴani lam. wa tawaffani mi torike ma waran isa alimtal wafata khayran li, si tawi hara andi mayde nde woni ko ɗum kadi woni ko moƴƴani lam. haray ɗon hiɗa wurude ga fodde gurnan ɗan hino moƴƴi, ñande tawata ko laakara on kadi woni ko moƴƴi o, a toriki Allah kadi Allah ƴettiti nde ñande. si tawi gurnan ɗan ko ɗum ɗon moƴƴanma o tabintinte e hoore laawol peewal. ñande tawata ka laakara on kadi moƴƴanma o ƴettita e wonkimaki nden ñande, hara si a maayi kadi ko moƴƴere wodanma ka laakara, kada ko jannatul firdausil ala. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on okkayɗo aljanna yo Allah okka en aljanna. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on marɗo yiide yo dandu e yiite. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on jarribotoɗo bani adama yo jarriboro en tawata ko wawata heƴugol e meɗen. haray noon wala yafalul jalilu illa al jamil. Allah waɗata hay e hunde si wona hara ko hani, Allah waɗata ko hana. haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.